Hado kumbalai spa kan ringut kinong shung ki bere na South Shillong bat ki banabar ki leyo kusnam nu MLA uba sanbor shulai daga jingsa kan mau bat ki balar kam kum ka laptop ki tiar bat ki wei kini ki basha pun ku buram ki dei bla pendap ki kerdan baper bat ki bla pas bahai ki examen jengki nado ka matrek hado ki kerdan ki bashalor na ka bantai ki beyo kerdan topo na ka matrek cheneng la sam daga laptop ki badon shis pa lai pinyongut la sam kustam kerpang ki arpen ringut na ki longyim badok khat prangut ki buduna khot met nalor ki wei ki bla no sniang ha ke emlang salang yagani ki jingelang pun ku buram Hagasin ke bakat riu, lapan long daga raj, laban sport club social and cultural organization, hakabau ba sanbor udai presiden. Am kane phi kalong gumle ha kane hangne phi kade ke bakat riu mula kan riu snem. This is the 16 running years te kan riu snem munsua ngadang ngalong presiden jangan ka ngampat rung ke politics ngalong presiden jangan ka raj laban kerja laban sports club te hat ko por ngi sedang ban le ki le ini award mu idang don ya sedang don arsan ngut lai ngut sedang bodeng kong baar balai la sampu te ha git ki por ngidang le tangi kasi janji tangi ki tribal kasi mo tenda layak ki sistem ki menteri nyo prag tu te ngi bangin ai encouragement kan mulong partiality ne ge jile siliang nomor ba ki baduk lu kamtam ngim ju e do ban kurku kurdo le ban ai men sim ya kini kamtam gitu ki bagi ong gene ki kana kategori mo bagi ong BPL ki baduk kurdo kan ka background bale ngi ai ki pas third division ki pas kam tuition kam yu don bagi layak lo pa dan no ki don bagi kun sweat lo ki layak pat me pa ki shuli chong sakri sing ki brio te janmi don ki long yeng bagi baba ki ailat ki bagi school janmi ko school dungi jong St John Catholic evening school galumparing President evening school somehow the management pass like that vision thinking so ba they don't bagi drops out let's say la ki bamla cuban puli mla cuban puli dah hadir bagi alat bagi belas sing di try baba ki school ki continue biang kadon gajing macam ki don le ki kumi uyap nok pam ne kadon ka kumi bapli ka cleaning sajan sing brio kini ki kun lawan school ki arab lang man sajan brio kum selum paring dung stay le ki don ki long ki sajan ada untuk ki istri ro ki hasi dung ita ki istri ro ki jan siang tia lan ki jan ki brio ki ile ai home delivery kita tung gini ngi so kilo di siapa kan ngim jiplo kan le yang special kategori. Barkam tam ni gitu kibuduna ka dokhat mat. Kini kim dak kibad ka duna dokhat mat mungkin dong ya kabar dari tang area jungi ngi sip naga daga Joy Road, di Fernando Speech and Hearing Center. Kini kibuduna ka kibam hi kibada kullut kibuduna ka dokhat mat te lagi di makanan nasabar jungi ri ni sip tip sip school ki si ai na lai menang le lapan kupuram ni kong Rebecca Susiang Chief Guest ni additional Chief Secretary te ku kini ki ke bengi le te man takala nang he ka apoy hadu lai spa katsan te hagne sa katsan mut kini ki kada gawar tingi le lang ya poro kha ki all genuine resident of area juga ka 19 South Chilo constituency te ki award ru kalau kita don ki kendon bagi dia ban fulfill kita benar ki ban pensisa bagi kita genuine nang na menangi ki bagi dia benar ka epic jung ki ba ka birth certificate jung ki kada ben long nang na po silong na gale ki epic jung ki student ki ayo epic along with the epic jong ki ba ki birth certificate ki school certificate be issue daga silong municipal board undar tegi ni gini ki tidak pergi di spa kan riu lalu genuine betul ikut Islam ki mahaba he haji poro de ngistunat bang ya daga jingur hujung mulai daga jing yarap lang na boro kaliang bad ginong song nang kaliang government ke jongi tanah kaptam na kaliang jong kini ki members ke biar treasury tom somehow nang he de mentau sistem itu si spa lai binyong kali ki laptop pan ai ki jopar
ki categorize ki hadu laipo teliki laipo category kendon babun mana do ICSE 10 at CBSE HSSLC degree ISC university tentang te ijit nang tu yang topar ijit itu mana kategori ko laptop sis pak lagi ini pat di pertama di air ini batam kita ki certificate ki bala sign lang na ka organisation jungi ba nang yung education department nang ta kita lu ki memento ki gift nang ta ki jing ai som hak tu ya kalau ko ba kam kungsan kalau nggak certificate di ba ka jing ba exhibit ki ban expose ki hang ne apo stage ki yo men sim na ba ka peningkong ka bangi kuburom ka di gitu ki beduna khotmet ki beduk perlu BPL sudan te kita pergi bedang ka peningkong ka peningkong ni sedang ben felicity te kini ki baton apo stage ki katu kali ka strong message ki kan I mean sim sum kan ra ina kubur ki we ba ki du ki tu e ti we ba mise pet ki ki beduk ki bekerdu bilijing kling man ki me pa umdon su me pa kun suat kelas kubuk no kelam tuition kelam yum no bi kerdu kitang pas iso tu yang kajing don kam jong kajing nang sta kitang pas mese bo bit biang na yeng na sempat me mele school show mele kap kai me mele school mele kap kai me ong sila tada ka kubur kan kada ka min message kalau makan I message bo baro pide ban change tada kini ki bom guna khotmet ilaban pas kedap kemat tapi kemat kedoko ki bom yo so ki bokulut pas me se bobit na yeng ru bobit babiang karena yang ru bobit babiang bom don dulu this message will go na ta balai ki sem long ne kan long gumba saki karfala magijing airu kiba long lasting ai kiba banyak nuju mencim sistem kamu harus nama kajing lu kampung terus ka kamu kiu mencim sistem balai mencim sistem ki students ki dulu 437 teman-teman sistem ki dulu hadu sispa kamar balai sing tip yo ka here esi na tanang ni mla ni klem sorbi ni ki prisium esi yo kuntaki bob ki babun esi yo ki me puli kumbanga ya tu equipment swa ni lasdang ya na ke ku bromi samla puli na do ko por ngampat don ni ko politik kadang dai tong nom trimon so ba mo president do ngale organisation te kada kam damut bohong ba lesi ki ban pergi mo la di MLE ki penkup burung ginong lesi hanga simet ngasim haladi ina marago kabasdang kadin nadu kiseng balang de unfortunately habang lalong pat dari publik lalong ambisi ngom lagi continue bele kan kamut kin ka kle berka politik si te kamut kata kalau mengi continue be maka diga bangi so society we have to contribute something na society kamtam puli kadang li kepada kam nomor baka mutu jongi hangne kemutu jongi ne education is not preparation for life.